Naharogi konjel toram tabiram liba marup singbo ahan bata taram nok seri kurum zari. Ngasigi naharogi konjel toram da tam zari. Kunaya sigi tungi marai bakta ngasigi nahasingi totang haiba hiramasida. MD Said Khan, retired colonel Indian Army ga unatuna wari watai saba. Unatuna wari watai sanabiriba Salim Pusa. Hauzik tavirasi naharogi konjel gi toram. Thank you very much. Akaswani Imphal gi program asibu tabiriba mayam punamak pusu aina santi gi pauzil pijari. Amadi Salim Pusambu aigi taraptagi nungai yai faba pauzil pijari. Yang nungai jaza kogi jana studio lecture biruptuna koi ngai wari watai sanabagi tanjama pipi kita mo ozabu Akaswani Imphal gi maike digi haina ngai letena tagasari oza hudur poina ahan basidi oza se koi nadi kanano haibu kangjari adubu lamdam masigi kunai sigi chatnabigi matungi no oza si kadai dagino aduga oza gi educational background kara tabiri basida tambiyo. Ai Lilong Tairen Makong dagini aduga ai Nongjai Meongi Alhas Rahmat Khan amadi Marem Bibi na pokpi bani aduga aigi education maruina baby English school Imphal da usahol nakal da leramba adudagi horaga Mumbai the DM College of Science da 12 loire 12 loire matung da Aligarh Muslim University da BSc amadi MSc Physics loijare adugi matung da Lilong Harvey College da matam kara part time lecturer oine lerami adugi matung da 1997 da Indian Army da CDS ki through the joint tauki various appointments army da lerama matung da hojik retired February last February da retired auraga hojik retired life the later. Yang ngai oza oza si kadai dagino adugo oza gi educational background su koi tabiri basingda macha tara tabiri oza han boina wari watai asi hudurok poina mai pak pai basi oza khotna ba kanba amasung akhang kanba dagi koi khudong chaba si phangba singna heli haiba adugo ma concept ama koi kunai si da leyo oza masigi concept si kadai fobu chumbagi oza gi miyeng da kamaina lebi ai gi miyeng da hairaga di khudong chaba phangba dagi hena ai koina hotna ba kanba khang ba kanba achine hena important oibra ina khalli maramdi aigi opportunity se aina create tawgadamni aina hotna ba kallaba matamda da aigi opportunity du lakadamni samna habada koina Mirabai Chanu Mary Com makoi singa sigi life dum study tawbu jai koi da opportunity ke su laita from the pokla su makoi na opportunity to create tawraga world class athlete ama oirak bangamki and opportunities you have to create it yourself aina opportunity ngai dina leiraga di ke do nungda fango you have to work hard you have to get it you have to grab that success aduna aigi hard work na success oigadabni haibasida I chap chana thase akogi hotna ba kanba I isagi pandam self determination ji yaura kanda akoi isa si mai pak bangangani haiba wakalona dusu tambiri oza hojiki leri ba kunai sigi mahiroi singa se oza na haibi ki ba hotna ba kanba haiba wahai se oza gi mi yeng da wali haina kanbi bra duga sigi matang si kamaina lebi oza ai adu maina khalle 11 12 fawu sina ngang sing si maroina mama mapa maram chaba mama pa conscious oiba ngang sing si 11 12 fawu di fajana hone 12 loira matung da masana kitang independence lakpo matamda phakiba singni fare aduga maduda nathaidan lehoroba ngang singji pura kangaunaraga karimta wakhal leitaba parasitic life amada leibagi mongdoi masi very unfortunate makhoi singasi namaram oiraga khoi gi samaj sida maroina if you see pangal society da yeng bataragadi parasitic oine hingba ngangi percentage yamna wangi masi namaram oiraga antisocial elements aduga drug addict na singba kaya ama thore ibasi masine makata na mu laksar kan doza matik chawa pandam ama fangna na khona bada isa na isa thajagadabani haiba ngasai ojana su panbi ki ba wafam adu adu kayam yamna maru oibage sigi akogi leiba khunai sida yengpa matamda masi yamna maru oi maramdi aigi isa na isa da confidence leitaba taragadi karigumba thabuk ama success oiba ngamloi aduna kwaidagi successful oiba leaders sing sina torombasi akogi SWOT analysis in a strength weakness opportunity and threat sigi analysis tawi masana aigi strong point na karino aigi weak point na karino aina strong point do henna maduda opportunity em launa na hona ba aduga weak point do improve tawo hona na ba aduga akoina challenge se aina ingonda lakpa challenge head on aikoina thengna ba aduga isada confidence leiraga decisiveness leiba adu nataba taraga di life the success
oiba ngamoi aina confident oina karigama thawama tawma tamda confident oidaba taragadi mataw karamna success oigani aduna confidence leiba isada confidence lector si kamaina lerakani aina knowledge du leira kandane karigama thawama tawbagi knowledge natraga aina thadoriba exam dugi knowledge du ingonde lerakane confidence leidori aduna to get that self confidence you have to work hard aduna tasengna everything is related to your knowledge hard work and self-confidence, then definitely you will be a successful person. Yam ngai je oza. Oza akhoi khunai se de hingliba maruina na singi marakta akhoi ge critical thinking se oza gi wakhalon ta wali haina khanbi bra khoji ke leiba generation ji yongro matam dadi aduga critical thinking se wale na khanbi ragadi oza masina tungi generation da kam yamna safu pirakadagi oza si matang ja khara tambe. Hoi critically karigumba issue amabu karigumba kopna phajana nainabagi पाबगी थिजनबगी मसी आइखोइगी सोसाइटी द करा वाट फ्रेंड कले आइखोइगी इमोशनल आउटब्रस्ट ngaki oibi issue da fat tawraga hekta thabuk tawba aduna tung koina masina kari implication lakadabno aduga akhoi kari tawfam thoi haibi yengdaba akhoi gi thaksi khasi naidaba tawningbata tawba e phabagi haunaba pangal leibagi thauna leiba obviously naharo ne sidi pangal thauna inkalapum matamne matam sida akhoi na critically analyze tawraga in lowdoriba steps ina karai phobus verakadoriba no natraga masina kari achievement lakadabno khanna action tawba taragadi samaj du kamaina chawkhat kani aduna akhoi na karigumba action nama tawdringi mamangda critically madu analyze tawba darkar ne aduna akhoi gi housingmak akhoi dal thoiba da samayam si aidi akhoi angang na mai be saba aduna thokpani haina thamjage yam no je oza oza makhata na muka oza tagi khangjaning basina akhoi lamdam sigi naha singna study to matam da koi makhata na imung manung da maki parents sing amasung akhoi gi khunai de gi lakpa tongan ba pressure kaya ama akhoi gi sida societal factor oirpa yabagi koi tattana naha sing marakta masana masasi control to wangam da badagi koi suicide torakpa aduguma kaya ama so akhoi I pau da kaya ama thengnari oza akhoi na laiba pressure mayam je oza mataw karamna face to ba yagadagi habi matang su khara tambi world si yamna competitive oirakpa resource na watpa aduga akhoi gi madu fangnaba hotnaba mina masing yamba aduna demand na yamba supply na watpa haidare ko aduna maram moiraga mayam si competition da bu tawrasu competition du phau da yade na pressure tawba adugi duna maram moiraga unfortunately hanagum ne ji going oiba life oidre aduna ngang sing si pressure da lae masidagi cop tawna na ba khwaidagi darkar oiba si prepare tawba timely matam chana khoina karigumba exam ama leire regular preparation aina numit khudingi kaknaba matam ama da preparation tawhobu taragadi last moment stress nagonda leiro aduna regular in your studies aduga karigumba aikhoi da khwaidagi dakar orise akoina khangadaba se karigumba thau ama tauge ne khallone aduda ngasi hojik haibisineba now is the only time you have all the powers naina ngasi hojik tauge na khanba thabuksi tawhodaba taragadi hayeng tauge hardi there are thousands of tomorrow aduma suni aduga aikhoi se isa na self care to weather car oi haidi tumba chaba aigi habit sida kitang maram chaba habit thamba da car oi na taba target stress hen thokani then isa da positivity lei weather car oi isa si negative thinking lei taba positive oi na kanba this is not the end of the world failure have say failure do degi koi na tamgada baneba tamaga success oi na hona gada baneba I once fail tawre hairagadi next time aduna pressure leiraga aigi life to mangan bagi mahutta failure aise first step in success hairib neba aduga kwaidagi hen effective oiba coping mechanism si share with your friends with your family maduda nangi leiriba issue nangi leiriba problem dugi every problem has a solution there is not a single problem which does not have a solution just speak out to your friend speak out to your close relatives speak out to your confident and things will be resolved. There is no end to it. Everything can be solved. Yam ngai joza akhoi gi leiriba na ha sing sina yamna toina thingnani ba study gi pressure amasung mama mapa sing gi imung manung de gi lakpa amasung khunai si de gi tonga ba mai kai de gi lakpa pressure si matau karam na ko face to go de gi habadu gi matang us tabiri oja makata na mu khangjani mi matau karam na mirol si gi na ha sing no ja dharma jat furu ki khena ba leiriba mayam si akhoi handana na ba amasung loisin hana ba ngamgani habadu gi matang do jana khara tambi
तसेंगने कंट्री अमगी फ्यूचर सी होगलगलिबा नहारोल सिंह असिना लेपकदौरिबनी अदुना नहारोल सिंह असिना अखोइगी फ्यूचर सी शांति लेबा अदुगा खेतनबा लेतबा सोसाइटी अमा ओइहनगे हाइबा तारगदी अखोइगी सोसाइटी सिबु मसक मुन्ना खंगबा दरकार होय अखोइगी हिस्ट्री नैनबा दरकार होय अखोइना हिस्ट्री नैनरगा अखोइसी क्रमाइना होरकपनो अदुगा अखोइगिदा लेरिबा डाइवर्सिटी सी अंडरस्टैंड तौबा दरकार होय अखोइ मसेन अमगा कोलैबोरेशन तौबा दरकार होय अखोइ चाना चिन्नना पुन्ना लेमिनरगा कमन ऑब्जेक्टिव कमन गोल अमदा अखोइ वर्क तौबा तारगदी सुबसोइ सोइदना अखोइगी डिफरेंस लेरिबा मयामदु लोइनमक तपना सुम मांगखिगनी अखोइना अंडरस्टैंड तौदबा अमना अमबु अंडरस्टैंड तौनदबना मरम मोरगा मिस अंडरस्टैंडिंग लेबदुना अखोइगी डिफरेंस लाकपगी वानी तसेंगना मतम अमदा अखोइ यामना नुंगसी चानना लेमिनरमी हाइबा इपा इपुसिंगी वारी कया अखोइना तारे अदुना अखोइना तसेंगना अखोइगी हौरकफम फजना खंगबा तारबा हिस्ट्री फजना खंगबा तारबा मतम अमदा इपा इपुसिंगना यामना नुंगसीना चानन लेरंबगी आइडिया दो अखोइना खंथबा तारगदी ngasisu अखोइ अमत्त ओइना पुन्ना हिंगबगी अपुनबगी वाखन अदो सुरई सोइदना लाकनी अदुना नहारोल सिंह असिना यामना चावरब थौदांग अमा लौफम थोई अखोइ गी डिफरेंस असि हनथनब होनबद मखा तरफ पोइन ओजा अवोनब चौकट खुनाय अमा ओहेनब होनबदा अखोइगी लाइक लाइसु निंगथिना खंगहैरबा नहासिंग सिना करी थौदांग लौबु याबगे ओजा सि मतांग से खर तंबियो नहारोल हाइबसी ख्वाइदगी हेना पांगल लेबा तांककनी अदुगा नहारोल सु ओइबा दुगा लाइक लाइसु हाइबा ओइबा तारगदी मांगोंदा लोइनमक नॉलेज खुदिंगमक यावरबा पांगल खुदिंगमक लेरबनी अदुना समाजमा होंगबा पुरकपा चौखटपा समाजमा ओइहनबदा यामना चावबा रोल असि नहारोल सिंगी एडुकेटेड ओइरबा नहारोल सिंगी लई एडुकेटेड ओइरबा नहारोल सिंगसिना आइगी एरिया दा आइगी डोमेन दुदा मरम चाना फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी गा लोइना थबुक तौरबा आइगी लौफम थोप रेस्पॉन्सिबिलिटी दु खंगना चटपीबा तारगदी सुसोइ सोइदना समाज अदु चौखटपा ओइरकनी अदुना अखोइना एनी इट्स एंड एवरी फील्ड व्हाटएवर फील्ड नहांगना तौरिबा अदुदा आइगी चप चाबा रेस्पॉन्सिबिलिटी दु लौफम थोई समाज सिगी ओइबा कलेक्टिव विजन अमा लेफम थोई लेरिबा विजन अदुदा अखोइगी अखुबा मियेंग थादोकलगा अखोइगी विजन अदुबुना हेना इंपोर्टेंट ओइहनबा दरकार ओइ कनागुंबा अमगी जाति की नत्रगा आइगी धर्म की नत्रगा आइगी ग्रुप एम एंड ऑब्जेक्टिव ने हेन इंपोर्टेंस ओहनदबा आइगी अपुनबा कलेक्टिव विजन अदुना हेन इंपोर्टेंस ओइबा अदुगा अखोइना तौरिबा थबक खुदिंगमक्से अखोइगी कमन विजन अदुदा अदु अचीव तौननबगी ओइबा अदु ओइबा तारगदी सुसोइ सोइदना एडुकेटेड ओइरबा नहारोल सिंह असिगी रोल असिना मरम ओइरगा अखोइगी समाज सुसोइ सोइदना चौखटपा समाज अमा ओइरकनी हाइबगी थाजबदु लई ओजा मखा तरफ पोइना अखोइगी मतिक चाबा मियामना याबा लीडर मगी चनफम थोप गुनसी ओजागी मी एंगदा करी करम गुननी ओइगनी न खली ओजा सि मता होय अखोइगी अफाव लीडर कया अमा अखोइना स्टडी तौरो मतुंगदा मखोइगी कैरेक्टर सिंग स्टडी तौरो मतुंगदा मोइगी ट्रेट स्टडी तौरो मतुंगदा मरोइना लीडर हाइबसी विजन नम यावगदबने मागी यामना सांगबा विजन नम यावद्रगदी माक लीडर होइबि यारोय अनि सुबदा माक एम्पैथी मिनुंगसी लेबा अदुगा अहुम सुबदा अखोइ डिसाइसिवनेस डिसीजन लौबा मतमदा अनडिसाइसिवनेस ओइबा ओइगद्रा ओइरोइद्रा डिले तौबसी तौरोइदबा डिसीजन सी लौबा अदुगा he should communication skill amana lit tawdoriba mi duda pigedoriba order natraga haigedoriba wadu gyan dana fazana haibe ngamdraga di communication skill leitraga di ma leader oiba maram charoi adaptable oigedabni kanagumamna magi alternate suggestion ma fayna fagadaba discussion ma toroppa targa he should be able to accept that adagi akoi inspiring oigedabne अखोइगी सर्विस बैकग्राउंड लेबा सिंगना खंगबिरंगनी लीड फ्रॉम द फ्रंट हैना अखोइना करिगुमा थबो म तौगे हाय तारगदी अखोइना मकोक थोंगना चंगगा थबुक तु हाना तौरो मतुंगदा लीड बाय योर एग्जांपल अदु ओइगदबनी अदगी अखोइगी द सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट लेगदबनी आइन हाइख्रिबा ट्रेड मयाम से अखोइना अखोइगी महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला समना हाबदा टीएन सेशन अदगी शाम मनिक शो मखोइ सिंगदा सिगुम बसी लोइन यावे लोकल कंटेक्स्ट से ओइरबदा
aina Alimuddin Saab akoigi ex first Chief Minister of Manipur among the Pangals Alimuddin Saab ki story ama khak ningsingi mana 13 August ki celebrate tawgadabada mangonda Delhi dagi celebration tawbadu yaroi haina telegram lakpada telegram du segairaga tawgadamni na dugi strength kamal jauna mana tawkiba then Hizamira board mahasi Hizamira board si akoigi mahak na lawriba nupi si konungini adu oiragasu maugi konungi yamna nungaina laiba yaba mahak aduna mayamgidama khallaga sacrifice tawraga compromise tawkiba sacrifice tawkiba do adu ni leader haibase adu makoigi masigi trait sing asi yawgadabani haibase aigi wakhane hoi yam no aje oza leader amagi chempam tokpa gunsi पंजरा कांदा हौजिक खुनाई से लेरिबा लीडर नि हाइदना थोगलेइबा मयाम से जमना नहा ओइबा खोइके रोल मॉडल ओइबे ओइरकदबा हाइतारे तुंगी जनरेशन ना रोल मॉडल ओइरकदबा लीडर नि हाइदना हौजिकी मतम सिदा खुनाई से लेरिबा लीडर कोइ सेल्फ स्टाइल लीडर हाइजे बतारे ओजा मयाम से येंगुरा कांदा दि ओजा तुंगी जनरेशन दा मसिने इंपैक्ट पिरकपा यागदरा मसिदा कयाम यामना कोइ तुंगी जनरेशन दा सोअलपा यागदगे अदुगी मतंग ओजागी मी येंगदे कमाइना लेबि मसि मतंग होय एखोइगी हौजिक mayamna leader ni haina lainariba adu uriba mayam staff habasu fattabasu loinabak lei aina ngasai haijekiba trait mayam du da analyze tawraga akhoi gi leadership si mayamna ohinning badagi kitang wat pra haiba adugi concept ama lei maram ninga si mak thokliba thodok mayam se akhoi gi leader sing sina phaba taragadi masi thoklam daba yai aduna masi gi context laujaraga akhoi gi leadership si da bekam amadi leire aduga akhoi gi wakanda kitang maram chana khanthaba lit tawba yaba mi singdubuna sideline to horaga paisa gi pangal gi force na tawraga lit tawbagi concept ama lakpa se it's very unfortunate aikoi gi da larik haiba vision jawba maram chaba leader leitabdi natte however aikoi gi mass sina tawri support tawidaba अखोई मरम चाब लीडर सिंह लीड तौगेन थोरक मतमदा कनागुमना पॉलिटिकल एरिना सिदा जॉइन तौरगेन थोरगसु महाक अदु करिगुंबा पैसा लेत्रबा नत्रगा महाक गोंदा नोंमैगी स्ट्रेंथ टू लेतब तारगदि मा लीडर ओइब ngamde हौजिकी समाज सिदा तौरिसि अदुना मसिना मरम ओरगा अखोई अफबदुना mayai de chenggadabadu anaibaduna mayai de chendana leibana neba manipur soirisi aduna aigi wakhandadi aiko it is the right time that we have to change now to iba masigi disruption leiringai sidari any revolution disruption leiba matamda lai aduna aiko campaign gumba aiko gi no case for vote kaina campaign tawreiba asigumba si tawba matam oire हाइबसे आइगी थाजबने याम ngajे oza aduka hojiki leiriba akogi khunai sigi chatnariba system mayam chi yengura kanta akogi naha moina akogi topphum thokpa thodang se oza gi mi engda kari karamba thodang lora agadi tungi generation da karam ba akogi changes kaya ama akoi purakpa ngamgada ge habdi matang jo jana khara thambi naha singsina khangada base aigi idea of manipur se fajan understand tawba darkar hoy aigi life han with the firstly aigi life si maram chaba life ama oibe ngamna bo hotna ba aina aigi kana oigedabno kari oigedabno aigi future si kari no habesi set out tawraga maram chaba mi ama oina na badu the first priority pi gedabne adugi matungda aina maduga loina na aigi samaj da society da aigi ngamjaba level da ai contribute tawba darkar hoy karamba manipur amatta oiba mayam punnamaki oiba manipur amada aigi याद की आइगी कास्ट की रिलीजन की ओइब नतबा कमन कोज अमदा कमन मणिपुर अमदा कमन फ्यूचर अमदा कोई वाक तो फम थोई मणिपुर is powerhouse of sport in India मैं आमना सानबदा मणिपुर नम तनब कनाम त लेते अदुमाइना तौदना इंडिया दा स्पोर्ट की मणिपुर ने इज्जत पुरकपगुम why can't we be powerhouse of education in India education da koi powerhouse oibe ke do winga moi do no ai koi meiti misagi e de yaw da bra ai koi da maram chaba mi leita bra but we are not able to give that atmosphere proper atmosphere ai koi na pi wangam da baduna maram oiraga ai koi gi naron si mang mana ta bra disruption ke am leiri education maram chana curriculum nu maram chana to hon mangam de government college sing government school sing karam nam maram chaba yaure Delhi da leiri ba government college government school asumai maram chawe khoi gi leitriba kari gino masigum atmosphere conducive oiba atmosphere ama leiba taraga de khoi gi naha sing se world famous oiba sport oiriba sumaina education da su power house oiba gi vision se
ai nha sing da thamanningi aduga akhoi gi leadership na su masigi opportunity asi pianningi ओजागी पुंसीदा मुक चंगसन जारा कांदा ngasi फावबगी मिकु बसिदा ओजाना करी करम मेजर स्ट्रगल मायोक न रखी अमदी मदु कम दौन ओवरकम तौरखिबगे हाबदगी मतंग जो जा खर तंबियो hoi aigi life ta challenge bayam ma lakhi ko ahan ba challenge aina 12 tamba phodi yamna phajana tame adugi matung da 12 loira matung da akoi miyoiba khuding makki teenage stage haidare ko life si disorient tauraga romantic journey amai फेंगनकी मधुना मरम ओरेगा इगी लाइफ ता इगी एमलेस लाइफ की टाइप ता ऐसे अंगावबुगुम लेखी अदुबु somehow I revert back अदगी अइना मणिपुर दा सुम लैरगदि मांग बतारे खल्लगा वखन द चेंज सम लागतना इसी 12 लोयरा मतुंगदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सटकी तौबतबु अइना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द ग्रेजुएशन तौबु मतमदुदा सेकंड चैलेंज सिना करिनो हाइबदा अतै अइगा तमिनरिबा मपानगी मीसिंगसिदि मखोइदि लोइना फोकस तौरगा एम मखोइगी लैय करिगा मा कंपटीशन तौसिरा नत्र करी लाइन द ससिनो हाइबगी मखोइदा everything they were very clear but unfortunately एखोइगी सिदा लैरिबा हल्लमन सिंगसिना दुक यामना एजुकेशन दा एक्सपोज तौदबना मरम ओइरगा अइंगोंदा दुगी विजन दु पीब ngamkide that was a second challenge so I was just wondering करी तौगदबनो खन्ना खन्ना दुम मास्टर लोइसन करे लारिक फतबदि नते एगी तमिनर बे मानव सिंगदो कंपेयर तौबदा ही वाज इन फर्स्ट स्लॉट टॉप स्लॉट ताइसु यावी अदुबु ग्रेजुएशन लोरकपदि मानव याम कंपटीशन फाउनखरे नत्रगा प्रोफेशनल एरिया द लोइन संगनखरे I was disoriented aduna I post graduate complete tawi post graduate complete tawraga Lilong Harvey College ai matam khara thabuk tawduna part time lecturer roina pui matam du daina ngasai thengna khiba nungai taba mayam challenge mayam de namaram oiraga ina group ama literary and competition awareness association ina group ama semaga koi competition gi matang de awareness campaign tawi aduga last aina थबुक तौरब मतुंगदा अइना लौरिब नुपीसी अतोपा कल्चर गिनी ऑल्दो सेम रिलीजन ओइरगसु नॉर्थ इंडिया गिनी लखनऊ देगिनी अदुना कल्चरल गी खेतनबगी चैलेंज अमा लाइ मदुगी चैलेंज टू अइना you have to face it and somehow you have to solve it so balance taubatai life ta balance tauraga madu aina solve tauna honaki ozagi hoji pawda leiba thengnarak major struggle sing kamato karam na mayona rakhe amasum matu kamdo no overcome torakhiba gi habagi matang su ja thambiri oja hoji ki leiba khunai sigi mahiru sing maruina naha sing ko gi university level fawbagi leiba naha sing asia mamang thak tang asi dine sahi tara phobagi mamang da leiramba ko gi naha sing ani ji compare tor ko matam dadi kamaina changes se ahong baje magi character attitude lone lone makoina khunai si de lo ri thogdang se achi ge ahong baje ozagi mi eng da kayam yam no khonge ena lowi oja aigi wakhanda masi akoina information IT revolution la aba matungda social media platform leira aba matungda naharon sing sigi knowledge hanna akoina library sangaga thiraga paraga khangamba adu hojik irai laina at the tip of the finger khangba ngambagi keno oma leiramina knowledge in terms of knowledge misinformation ju yawi yawbudi adu knowledge dadi hojik leiriba naha singsina well informed oire haina khalli tawbata mokoi gi reaction mamang de leiramba generation gi reaction ka hojik anova generation asina react tawga ani si han leiramba generation react tawna kra mature oiba kra subtle oiba reaction oina tawi hojik na knee jerk reaction emotional response kumna adu maina law wi gi wakhanda yam ngai jo hojiki ozana thambi ki ba IT AI gi information yo IT ki Google gi atuki matik advance oirakpa adugi matang si do ja hojiki matam na ha singna koi gi social media se ka hena sijinarakpa koi gi lirik pabagi adu natragasu atopa aran balambi da su tungan tungan mamong da everything available on internet haibagi wakhalon si da sijinarakpa sina masi ki tungi generation da kam yam na koi safu pirakadagi kam yam na so alakadagi si matang do ja gi wakhalon kamai lebi definitely akoina social media si yamna chumna sijinaragadi social media dagi kanaba kyam lawbi yai knowledge aduga akoi networking tawbi yai aduga motivation tawbi yai social responsibility lawbi yai activism tawbi yai social media na madu sijinaraga adumaina use tawbu taraga de khoi gi future gi damakta khoi lisipriya kangu jamna manal tawriba social activist adu future gi kana nabni natra adumaina social media si adumaina sijinaba taraga di aduga khoi proper networking tawraga khoi activism tawbu taraga di khoi de kana bachu oibi yai however madu nata da na khoi na misuse tawba natraga kariguma
post ama share pangtau da tauba natraga khoina bad influence oiba yaba thabuk sing tauba adugi area du da chat khraga na maduna yamna mangba amangba ama oigani society asida haibu hainingi ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯥꯐꯨ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯆꯤꯠꯈꯤꯕꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ education asi maram chana chumna tausi sport aikoina manipur asi powerhouse of sport in india oibagum education dasu powerhouse of education in india oibangamna bohonasi aduga aikoi idea of manipur collective vision of manipur aikoi work tominasi aduga akoina election gumbada paisa lauraga pibegi mahutta no case for vote kumba campaign asi aikoi mayam punna support to minaraga yaifaba afaba sana leibak ima leibak manipur ama oihellasi haiba sei mayam da paujel pijari ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ thank you very much ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯇ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ